Нормальная көпмәкәш жыйылган. Yerimde. Nimaga kelib atadi? O'roza fest. Uroza bayram. Әйе. Uroza bayram. Ay, o'roza bayram. O'tirgan. Nima ish qilyapsiz? Oshxona turadi. Әйе. Перекус. Selam dostlar, biz O'roza bistesinde. Vay ne diyor O'roza bistesinde? Biz Tatarlar bistesinde, O'roza bayramında. Bugün mında bayram zur. Nahasga da ko'rsatib ketam. Nersa kelar bor ekanimda. Мы проходим, потом вы Не торопись, Андрей. Давай справа вместе. Bu qadim Tatarlarning konsentratsiyasini Qozonda ko'rgan yo'q edi. Bu birinchi topqir. Ush ketmayli. U kishi, u xalq Köşke taptım sizni. Qo'ynalding. Ha. Mala. Bizning tuğanlarımızı, kızlarımızı bir koşanda unutmayıp, degan tilak bilan biz shu yerni jadal bitasi kelib, ilk motorlar kelib chiqqan sizin ko'nglingizga da xush kelib deb ishonib qoladi. Unutmaymiz do'stlar, tuğanlar deb ot qozonlar do'stlar. Nasıl düşürür mü? Контора что-то делает. Там то ли свечку, то ли что. Koyarsın onu. Она вон там в глубине. Прямо вот здесь она. Şu an bir annesi bireler mi? Юг она сама делает открытку. Хотела туда еще, но она не видит, не выходит от команды. Koyda. Nişli ulanda. Ya nerede bu kızım? Bu свечка. Свечка. Özün işledin mi? Nereye? Mınsın kuşat eli. Mınsın da özün işledin mi? Hayır. Молодец. Maşallah, maşallah kız. Subhanallah, tü kutsimez. Doldurgansın. Моя помощница Шахерезада. Также можно получить подарки за рисунки. Вот, а здесь у меня квест и фотосессия. Ну, фотозона, так сказать. Кто хочет со мной сфоткаться? Никто? Давайте мы сейчас буквально 5 минут сфоткаемся и начнем следующую игру, ладно? Вы пока готовьтесь, ладно? Понятно? Вы меня услышали? Раз, два, три. Давайте, раз, два, три. Все, сейчас я сфоткаюсь несколько раз. Сейчас пойдем. Здравствуй. Рустам? Ау. Друган мыны. Подожди, ты... Давай.
Татарстанның халық артисті Меңғұлаға Ғалиев. Халқым, рәхмәт сезгә. Мине яшәтәсез. Һәм гомерем буе изге теләкләрем, бөтен җир шарында дуслыкта бөтен милләтләр, бөтен дөнья, бөтен төбәкләр бергә душ яшәргә мөмкинлек бар. Рәхмәт. Громче аплодисменты! Бик зур рәхмәт. Subhanallah дигәндә Меңғұла бирә 83 кенә яшь. Нәрсә сөйләшәсең анда? Ушың китте инде. Лопыр, әйтерсең. Шуннан нәрсә сөйләш? Яңалыклар нинди? Нинди школага баралар? 49. Безнеке күпме? Шытыр уже чыктылар. Бюджет бетте. Кызыйлар. Уж китмә әле кеше. Көчкә чыктык бер яктан. Ну күңелле. Күңелле татарлар янында йөргә. Казанда. Кемдер сардыңда эштә утыра. Рамил, сәлам сиңа. Напарник. Жетер, көңіл болды. Бәйрәм белән. Макет ясағандар әйме? Мәрьям, қарамында. Әйдә.